Chompireri kiyo wenjire hire no mtura wa Cyenzaza ya kabiri B omugombora ya Kirugu mu district ya Rubirizi akasigwa hwiba n'abana bashatu n'abishikuru babiri abo mutabani ya Musigire bwanyuma ya nyina bo kufera mu irwaro bakamusha basente zikamurema hicyamuritire yatoroka akagenda na hati Ugwahise narebera abana baba biti kibire cyo busasi bwanyuma yakaja kwabire naturamu okuseka kakwaho kandi kigemeserize barracks ya Cyenzaza kubirukanjira kama hega abantu tukasharaho intogo mukikuru tumukwatereho mumanigitwe nka UPDF ria Cyenzaza tukagira nti katumugureho amabati 12 ankasiga natekera abana ati nyoko narigereho bakwate cyumurwa bacumutakahi omuzuka kurogo bakanja ngo nukakura yaje bona nobwojo ebona nobwozo mwenaho nuko kwizantwirukanga niba witari ansanga yabasha kwira warebegevera y'abana n'abana bakwetenge cyo kurya ubwo mucyaratine nitaka nzira tuza kubereka itaka yo kukoma is not even a plot chonkane half plot na half plot tekwika omukazi ogwo naza kumuha emitwaro 2 naza kumuha emitwaro 2 atandikire watebekanisa abana abatura b'Umwanyogo basimere barracks yo Mwanyogo abo bwezobo otiroho no kubaragura obutosho barracks yabo amahega ntungatuyamba munonga nukicyo kureberaho neki ityo kutukishwaho bizubu batereze nku batebyo kurya nko mwari kwegambaho kandi iro mugongo ntakwemera kunkakazaho banchebera bampe mbaza hati nitambura twineho ebizibazi bu domestic violence mu district ninyingi mu bicweka bingi konka UPDF nimbasimu most of the time you are legal officer abahona bonjire bashaba rukubasa kongera kwera omukazogu ahakobe mbera tinunji amabati 12 omufarasi ebijwaro ebyo kurya nibyo bihirweyo kandi obwato omukazogu naro wa murano gasha konesi mansenia nabo